Ibihe byiza kuri Kefredi Official muri aka kanya ngo nikaze amakuru yacu uyu munsi itariki ya 27 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024. Dore zimwe mu nkuru tugiye kubagezaho. Ijambo rya Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo Mutamba Constant aherutse kuvugira muri gereza ya Munzenze mu mujyi wa Goma rigikomeje guteza impaka, naho indi nkuru nuko Israel ndetse na Hezbollah byemeranyije agahenge k'amahoro, naho Uburusiya bwatangaje ko bugomba kwihorera nyuma y'uko Ukraine ibugabyeho ibitero. Aya ni andi makuru niyo tugiye kubagezaho. Amakuru ari nuko ijambo rya Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba aherutse kuvugira muri gereza ya Munzenze iri mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru rikomeje guteza impaka. Aho muri iyi gereza Minisitiri Mutamba yashinje u Rwanda kuba ari rwo soko y'ibibazo by'intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu, maze asaba ko izi mfungwa zagaragaza umwanzuro zirimo. Mu magambo ye uyu mutegetsi yumvikanye yihanangiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kuzamushikiriza ubutabera akoresheje ururimi rw'Iswahili, yagize ati bamenye ko bose tuzabafata na Kagame tuzamufata. Ikomeje avuga ko banze ko umunyamahanga yigarurira ubutaka bwabo. Ku rubuga rwa X umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro yanditse ko ayo magambo ya Minisitiri wa Kongo yavuzwe n'umutegetsi wa Kongo hafi y'umupaka w'u Rwanda ari ubushotoranyi bukomeye. Bamwe mu baturage b'umujyi wa Goma bavuze ko amagambo ya Minisitiri Mutamba agamije guhembera urwango mu baturage, kandi ko umuyobozi nkuriya atagakwiye kuvaho amagambo nk'aya. Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo yumvikanye kandi ashyira mu majwi bamwe mu banyapolitiki batavuga n'ubutegetsi bwa Kisekedi kubona bufatikanye n'abarwanya iki gihugu mu ntara z'uburasirazuba bwacu. Nubwo bimeze ko hari abandi baturage bo mu mujyi wa Goma bavuga ko ibyatangaje na Minisitiri w'Ubutabera ari ubutumwa kuri buri wese wabwirageza guhungabanya ubusugire bw'igihugu. Mu burasirazuba umubare munini w'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nibo bakomeje kugenda bibasirwa cyane n'abaturanyi babo bakeka ko bakorana na M23. Naho mu yandi makuru nuko Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yatangaje ko ababajwe no kumenyesha urupfu rwa Dr Faustin Ndungurire, umudepite w'inteko amategeko wari uherutse gutorerwa kuba umuyobozi w'ishami rya UN ryita ku buzima OMS muri Afurika. Perezida Samia Suluhu yavuze ko Ndungurire yapfuye mu ijoro rishira kuri uyu munsi ku itariki 27 ukwezi, yihanganisha umuryango we ndetse n'inshuti ze kandi anasaba ko Imana imuha uruhuko ryiza. Itangazo ry'umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Tanzania rivuga ko Ndungurire yapfiriye mu Buhinde aho yari amaze iminsi avurirwa, gusa ntiyatangaje indwara yamwishe. Dr Ndungurire w'imyaka 55 yari umwe mu bantu bashimwe umuhate mu kurengera amagara y'abantu mu gihugu cye no mu karere ka Kikomboni mu murwa mukuru wa Dar es Salaam. Yari ahagarariye mu nteko ishinga amategeko. Naho mu yandi makuru nuko Israel yemeye agahenge k'iminsi 60 hagati yayo na Hezbollah yo muri Libani nyuma y'uko bari bamaze amezi 2 barwana. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko kuba bahagaritse intambara muri Libani bivuze ko bagiye guhugira kuri Iran yatangaje ko igiye kubagabaho ibitero. Ibi kandi byemejwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, aho yatangaje ko Israel na Hezbollah bimenyereje agahenge muri Libani ko kurangiza imirwano imaze amezi 13 hagati y'impande zombi. Biden yagize ati guhera saa 10 za mu gitondo imirwano ku mupaka wa Libani ndetse na Israel irarangira. Yongeraho ko aka gahenge kagamije kuba ihagarika rihoraho ry'imirwano. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko Israel itazazuyaza kurasa igihe cyose Hezbollah izaba irenze ku gice icyo ari cyo cyose cemeranyijwe cy'agahenge kemeranyijwe. Ntaco uyu mutwe wa Hezbollah wari watangaza kuri ibi ngibi biri kuvugwa. Naho mu yandi makuru nuko igihugu cy'Uburusiya cyasezeranije kwihorera kuri Ukraine ni mu gihe yongeye gukoresha misile zatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurasa ku butaka bwayo. Kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihanguye Ukraine kurasa Uburusiya zikoresheje misile zirasa kure, igisirikare cy'ibihugu byombi cyagiye kigabanaho ibitero byo mu kirere hakoresheje intwaro zigezweho, bituma benshi batinya ko amakimbirane ashobora kwiyongera. Ukraine yabanje kurasa misile
za ta SMS zakozwe na Amerika izirasa ku Burusiya. Nyuma Uburusiya nabwo busubiza bukoresheje misile za hypersonic iri mu igerageza yaguye mu mujyi wa Dnipro wo muri Ukraine. Minisitiri w'ingabo z'Uburusiya yatangaje ko ibitero bisha bya ATSMS bya Ukraine ku itariki ya 23 ndetse na 25 ku kwezi kwa 11 byibasiye ibirindiro bya gisirikare ndetse n'ikibuga byibasiye ibirindiro bya gisirikare ndetse n'ikibuga cy'indege cyo mu karere ka Kursk mu burengerazuba bw'Uburusiya, byangiza n'ibikorwa remezo. Anaboneraho kumenyesha ko igihugu cye cyateguye ibikorwa zo kwirohorera. Aya niyo makuru twabateguriye, mwakoze gufata umwanya wanyu mukadukurikira. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.